Dear Mr. Longley. Marie, apay nga da ka pa lang dito office. Lunch break ka na. Isamsambot ko ngamin dagito ipapaaramid mo, sir. Si Kakit Dimet. Sana masapol nga iras mo dagita. Da kaya't mabisinan dagiti staff ko. Kunak ngamin no kasapulam adagos, sir. Saan? Si Kakit Dimet. Relax. Sige. Inak nga rudan mangan, sir. Itay pa nga awisan dagiti office mates ko. Sige, sir. See you. Dandani akon malpas amangan. Apay nga ita kalaang. Di mo't kunakan ka nga i-rush ko alapasan di ipapaaramid ni sir. Saan mo't gayam arash day, jay? Ay, bis-bisinam laang day tabagip. Imbaglakit din tanaanos ni sir. Ay, awanin ti makitam akas ta kaanos abos ita apanawan. Iso nga rod adyak pumanpanaw tanasingpet ti boss. Agasem, tinawon nga da-increase tayo. Kansaan la aday ta? Ado pa arigalot ititid na kada tayo tunggal Christmas. Wan nga rod. O sige, mangana kon tagiddan tan asumre. Sige, mangan kan mare. Intaray ko manan di ospital ni nanang mo itay. Tasimro manan ti sakit na. No kasta? Na-confine manan ni nanang? Ay, wen, Marie. Makalawas naman ni Ijay. Sapay saan kami pa'y nagsweldo, tatang? Awan ka dit iduldulin mo. Ore, basit la kwarta. Igatang ko may tiagas. Mangibaga aklaangan kadagiti gagayam ko, tatang. Bayamon. Padasik ti mangibaga kinimanang mo. Hello? Hello, Mare. Imawagak. Maipapaniti ka sa pulam a kwarta. Manong ka di aya? Ada kwartam? Basta ibagam no mano. Kan ibagam mo at no anya ti account number mo. Ha? Apay? Basta saan kan ngagdamag pay. Basta sumbatam dagiti damdamagak. Tapno makapag-withdraw ka ni bangko. Oh, sige nga, Rod. Good morning, Marie. Good morning, sir. Kumusta ni nanang mo? Mayat mo dun, sir. Kuna ni tatang ko amabalin ng tirumwar. Kasanugayam naamon nyo tinapasamak ka ni mother ko, sir. Apay ko maajak maamuan. Wanya, naawat mo kadimat laang ti kwarta nga and-send ko iti account mo? Ha? Sika tinagapon da di akwarta, sir? Hala, kababain. Relax, Marie. Saan mo abayadan, Dayjay? Apay ngay, sir. Bayadak inton sweldo. Saanen? Tulong kon kan ka, Dayjay. Kunakan ka at talaga ama nagtulong kadagiti staff na ni sir. Saan akas ka rin na di intad na kwarta? Apay ama danagan ka akas ta. Di ka katagyaman, tada Santa Claus. Nakababain. Anya nga tano agpambarak nga agsakitak. Ikanak nga ta ni sir, iti kwarta? Han, mabalin ka din nga agurder akon iti kanan? Si Kaman. Si kapay lang ti agbayad, Kaano nga minaya si ka tinagbayad no ada date ta? Saan ka madanagan, Han? Makabiro ka tunot lang iti trabaho. Kaanong tupay ang makabiro ka? Kat saan ka mat nga agbirbiro? Kunak tumat kan ka, nga isarak ng iji kumpanyayo. Saan da ka mabalin nga alaan ijay? Tatay. Saan da ka akayat? Ta saan da akayat ti sadutakas kan ka? Si Kamat, tila ibagbagam. Mapanak man langan agurdar. Intulod na kagayam ni Arnold iti balay. Da kayo pa'y matlagayam iti day di alalaki. Kunak man no imbreak mon. Tumay timingak pa'y manang. I-break mon kunak mat. Awan ti maganab mo iti day di alalaki. Uwan nga, Rod. Tunggal mangan kayo iti restaurant. Sikat agbayad. Pati load na. Sikat ti makaam mo. Sayang mat ngamin ti manon atawan a relasyon mi, manang. Ay nauray pa'y manu atawan ti relasyon nyo. No kastamot lata ti ugali na.
Imbag ko maanubak ng katayso. Uray gastusam aging gat lumakay. Ay, ayatot namin ni Arnold, manang. Ay nasaanin nga uso day ta ayat-ayat ita panawan. Ag-practical ka, Marie. Kaskan ka? Kat, anyangay. Talagang agabroad akon. Uray pa'y lapdanak nilakay ko ang mamartak kan babaero. Sa dino nga iti kayat mo pagmirindaan ta, inton madamdama. Into nagawid tan? Wala. Sweldo ita. O sika, anya ka diti kayat mo. Hello? Sir? Kayat ko ang makigiddan kayo kanya nga gawid. Ha? Kayat mo asawan. Makilugan kami ijilugan mo, sir. Katuan? Ay nga pagsasaritaan mi itay, ngayon kam agmerienda. Nangag ko nga rod na ita. Iso nga masidirga kada kayo. Siya kunti mangitreat kada kayo. Nangag mo, friend? Uwan, nangag ko. Ibagayo no sa dino ti kayat yu apag meriendaan. Ay, namnamsoga. Sir, agyaman kami iti pa nang i-treat mo kada kami kan ni Marie. Awan na nyaman na. Sir, asidaglaan nga dito ti balay mi. Siya kunti umuna nga idagasyo. Saan ka diya kayat mo asikati umuna nga idagas ko? Brenda? Wan, sir. At adayo di balay ni. Saan na bale? Tanda matilugan ko. Umunakan. Maudi ni Marie nga idagas ko. Thank you, manan, sir. Ay, talaga anak kasing singpot ka, boss. Ita tanay dagastan ni Brenda. Sikamat tan titulod ko, Marie. Ay, narabyan kan anagawid, sir. Aman agungatan ni misis mo. Agungat. Saan na maaramid dayta, Marie? Di mo kadi amo. Amadama ti panagkemo ni misis ko. Ha? Adda cancer ni misis mo, sir? Sapay ko mata maimbaganan ni misis mo. Dayta matitarigagay ko. Nang runa, tababasit pa'y dagiti anak mi. Uwan nga rod, sir. Bayan nyo ta iraman ko iti kararag ko. Agyaman ak. Dayta ti magustuak agalat mo. Mariknak ti panangisakit mo iti pada matao. Marie, adala ko madamagakan ka. Anya dayta, sir? Kasla ka babain, ngem. Interesado ako ni amangam mo. Adda ka din boyfriend mo? Ha? Nung ata agaramakan ka, adda nga tanamnamak. Anya? Ay, Angaw ko lang dayjay, Marie. Saan mo kumaaseryoswen? Dito ka diti dalan na mapanidya balay yun? diretsom lang dayta kalsada, sir. Ibagak to no agsardan kan. Marie, nakasaganan dagiti papers kong agabroad. Si kantulatan ti makaamo kadanan ng kantatang. Kastamot tan dagiti duang anak ko. Wan manang, taas ino kumapay nga itinam na maam no sana siya. Diyak ko makayat apanawan dagiti anak ko. Ngam kasapunan. Ta saan mo ten amang mangted iti sustento di amada. Maawatak manang. Sana bali ading ko. Kainton adda ako ni di abroad. Mangalata iti caregiver ang mga sikaso kininanang. Saan tayon ton nga agrigat pa iti kwarta. Aramidak ti amin akabalak para iti pamilya tayo. Oy, friend, nangagnak ka di? Ada ka na ibagbagam? Itay pa'y nga agsasao, ak dito'y abay mo. Ngam di nakgayam dangdanggan. Anya-aya ti pampanunutam. Awan. Nakakonsentrate ak lang iti trabaho. Anya nakakonsentrate. Uy, itay mo pa'y abas-basangan dagiti message di ta cellphone mo. Madlaw ko matkat. Asino ka di day ta text mo aya? Ni boyfriend mo? Diyak amo narumbang nga ibagakkan ka dayto eh. Apay akas lang madanagan ka. Apay ka di. Basaam ka di dagito'y mensahe dito'y cellphone ko. Nagapan na aya. Basaam kami Nan kita akman.
ka di dagitoy? Saan ka mamati? Ni Sir tinagapon dagitoy a message. Wala. Agar-aram kan ka? Nang ruliday ta, idiin tulod na ta. Imo na dinamag na no ada boyfriend ko. Agar-aram at talaga kan ka ni Sir. Kan ko na napay dito'y message na. Asi dadaan amang tad kan ka iti kwarta nga oray mano. Jack replayan. Ngam itay nakpay nga message. Awan dito'y opisina. Ngam ada meeting da iji Davao. Kat, anya ti plano. Jack amo. Amok akas sa pulam ti kwarta para kaninanang mo. Ngam saan kumamot akas to'y awagas, friend. Dadaulam matan ti pamilya na no kasta. Kan, amom ka di amadama ka nga agkimkimo ti asawa na. Isumot lagayam anadlaw ko analiday kadagiti napalpalabas nga aldaw. Ay, at damod gayam pagdaldalanan ni Sir. Han, kunakmat kan kaalodan na ka. Idi pa'y kalman nga ibagbagak. Ngam nagururayak iti awan. Apay ko maalodan ka? Anya kamutan, Han. Nakaungungot-kamutan. Siyempre, tapno maawagan ka. Uray saan na kun nga awagan? Anya kamutan, Han. Saan ka kadi matakasta? Ibatam ti ina. Apay, di na ka din naiayatan. Ado ti parikot ko ita. Ay, isumat lagayam anak kong ungot ka. Isu nga adaywan nakpaylaang. Anya? Di nakmat ko marabakan iti kasta. Amumat, ay ayatan ka unay. Ag-cool off ta paylaang. Mari, anya mat klaseng angaw daytan. Nakasaksakit adanggan. Sa anak nga agang angaw. Ag-cool off tan. Dandanin ag-flight ni Manang mo, Maray. Ituloy nanti pa nag-abroad na. Wan tatang, kat saan nyo kuman alapdan pay. Pampanunutik laeng. Kasano dagiti dua nga anak na no ag-abroad matain. Ada akmat. Sapay ko mga raw, tasaan ka pa'y amakias-asawa. Tapno adda mga sikaso kadakwada. Sa anak pa'y amaki asawa tatang. Kahit kasano jay boyfriend mo. Awan kamin. Nasaysaya ato agsina kamin. Tadi namot kaya ti agbirok iti trabaho na. Nuda kamin tulat ta ti agkagasat. Di, agsabat tulat ta ti dalan mi. Hello? Hello, Marie. Apay anak live ka? Asikaswag namin dagiti anak ni manang ko. Apay aya? Si Mang Puta ni Sir. Katamom, in my office, damdamagan na ka. Apay ka no anak live ka? Rumbang ka di ama-amuan na no? Apay ang nagliva? Awawagan na ka kano. Yung apay ati mo sungsongbatan. Mariribukan na kita. Nag-chat. Kayat nakmanan apatuludan iti kwarta. Anya? Ay sus talagang samat a type na ka. Iso nga rod adyak sungsongbatan. Makunkonsensya ak. Itapay laeng, pampanunuto ko no anya ti pagbanagan ti amin no tutupak ni Sir. Ay wan agpanunot ka anaing bag. Rumbang laeng, friend. Agyaman ak ta pinatgamtikid daw kung agkita ta. Di mula mo, no kasano ti kinaragsak ko ita nakita ka manen. Dito'y talaang ang lugan mo nga agsarita, Sir. Taamang ano ada makakita ka data, kat sabali pa iti panunutan da. Di mabalin mat ang mapantay iti may sa hotel. Di awan makakita ka data. Saan, Sir? Diyak kaya ti sumurot kan ka iti hotel. Di mula mo, no kasano ti panagayat ko kan ka. Diyak kaya ti agbasol, kan oray si ka. Ada asawam, kan masakit pa'y. Naskan nga isulaan ti ayat kan atensyon mo. Saan nga iti sabali a babae? Marie. Pagyamanak no makaamiris kanton, Sir. Saan anasaya at dahi ti apampanunutan? Iso pa nga asin. Sardangan nakkuman. Itulod na klangan iti balay mi, Sir. Sige. No dahi tati kayat mo, Marie. Agyaman na, Sir.
Mas pinilik tinag-resign iti trabaho, Mr. Lonely. Ket ita, nakabiro kak iti baro at trabaho. At damutan iti abroad ni manang ko. Ket nasulbaren ti problema mi iti kwarta. Ket natalnapay ti panunot ko. Daytoy man ti kapadasa. To'y pagayam mo, Marie. Marie, pagayam ko, nasayat launay, tapinilim, tinalinteg, adana. Nang liklik ka iti gulo, apagbabawyam ko man, iti tong palbiag mo. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti panakay drama ti pakasalitaan ni Marie. Adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Amariel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nilari ti damo akaayan ayat ko. Inayat ko iti kastaunay. Nang runa idinaaddaan kamin iti anak. Bueno, papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mariel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Itay kapay apalpaliiwan, anak ko. Kasla saan ka makaid na? Ay, jak namin makontak ti cellphone ni Larry, nanang. Ha? Manumutan nga aldaw akastoy. Di na pa'y kumustaan ni baby. Amangan numakumikum laeng, anak ko. Sapay ko matakasta. Malidaya anak laeng, gaputa sigud mat asaan akas dyan ni Larry. Kanayon nga ag-update kada kami nga agina. Sa di naman ti papanant na. Italaang akas to'y. Ha? Diyak kaya't agpanunot iti saan anasaya at kankwana. Panagkunak. Adda saan anasaya at nga aramidan na. Anya? Diyak amo no anyat aramidag, friend. Amangan no makumikum laeng. Ngam panagkunak at saan. Ngamin, idi, kat oray makumikum. At dalata oras na ngag-update kada kami. Sa dino ngay nga tante ayan na. Diyak nga rod amo. Iso anak ko na kaninanang. No bilang awan pa'y update na aging gainton umay alawas. Mapanak ija ayan ni manang na. Salud-sodak no ammo na ti ayan ni Larry. Awan, nasaya at day taan na panunot mo, friend. Sigurado nga addaam mo ni manang na. Nasaya at taim may kamariel ading ko. Wan manang, kinapudno na. Diyak na katurturog iti mano arabi Gapo iti kapapanunot ko kanilari. No sa dino nga tanti ayan na. No kumusta nga tan? Ay, pasensya ka lako man, Mariel. Ngamnas kan nga ibagakkan ka tinakunana sakbaya nagpakada kanyak. Ha? Pakawanam ko matikamsat ko. Gaputasan pa'y anak kasagana iti responsibilidad kas amati anak yo. Anya? Day tatimbaga na kanyak. Sakbaya pimanaw. Nakunana amapan agsapol iti panggadan na. Kasta unay kano abain na kadagiti kakabagyam. Gaputawan may pakita na. Anya? Isu na lang. Tasaan namat nga imbaga no sa dino ti papanan na. Ngam saan ka madanagan? Tamok as safe ni Larry iti napanan na. Ay. Di ka madanagan. Tapno may papan iti anak yo. Tumulong ak iti suporta. Nang runa ita, ta baby pay laeng. Diyak amo no apay anaaramid ni Larry kanyak ti kastoy na anang. Ala, husto na nakko. Iti ka ano man. Sa anak mo't nga agrekreklamo. Numasit ti matgadan na no daduma. Adamot trabaho. Iso nga ayos laeng.
Ngam no apay akalaat-latan at tinalikodan na kami iti anak mi. Ay, pagkalmaam tirik naman ako. Saan ka kumaunay ngagpanunot? Saan anasaya at ti epekto na itibag iti stress? Nanang, Addan tulat taal daw amamiris na abiddo ti panang talikod na kada kayo. Gapulaeng itinagrabaw arason. sapay la kumata saan? Sapay la kumata makaamiris. Katagsubli kada kami. Ay atek unay ni Larry. Nga oray kas jay ti inaramid na. Mariel, pudno ka di tinadamag ko? Ah, anya day ta, friend? Adda nga min nakaibaga kanyak. Nagdatdaton ka no ni Jason kan ka. Ha? Nasingpat ni Jason. Awan makunak kan kuana para kan ka. Kan may sa. Tawon mo't tan tinaglabas manipod pimanaw ni Larry. Panagkunak, saanen nga agsublipay day jay. Day ta nga ro ti pampanunutak. Jack mailibak nga adamot panagayat ko kani Jason. Ngam kasanon ni Larry no bilang laang. Di mon panunutan ni Larry. Tanupod no ti panagayat na kada kayo nga agina. Saan na kumangay naramit ti kasjay? Nga uray la imabot iti manu atawan. Sa bagay matkit di ah. Isong awan dakas na, no ikam ni Jason iti chance na. Addaken kaday ta anak ko. No siya, awan parikot no bilang tamakiayan ayat ka. Nanang, Tinapatag kat saan mo abaybayan ti anak mo. wen, nanang. Ikamlat ta iti oras mo. Kanti kanayon ko nga ipalpalagip kan ka. Pilyem tay lalaki ang maaklon na tinapalabas mo. Ay na, nagpintas matanda ti kwentas a regalong kanyak, Jason. Agyaman ha? Deserve mo ti maikan iti kasta, Mariel. Sika talaga. Oh, at to'y matigatas kan diaper para kini baby. Idi na udi ang napanak iti balayo. Nakitak nga do ti ay ayam na. Iso asaanin nga ay ayam ti ginatang ko para ken kuana. Gatas laengan, tapno ad dapay alumukmag. Agyaman na ka talaga, Jason. Pagyamanak unay, gaputa mariknak asaan laang asyak ti ay ayatam. No di kat, napatagkan ka ti anak ko. Awanan yaman na. No kasano ti panagayat ko ken ka, kastamat iti anak mo. Ipatpatig ko unay ti anak mo. Kaspudpud no nga anak ko. Magustuak man ti kinasingpot dayjay a Jason anak ko. Nanang, Nadayaw ken na respeto. nasingpat at talaga ni Jason, nanang. Kinapudno na. Manipod, nagayan ayat kami. Awan pa'y napuuta ka nagapaan mi. Kasta ka di anak ko. Ay na nagsaya atan no kasta. Kat sapay la kumatag tultuloy dayta. Wan nga ro, nanang. Napakumbaba nga mi ni Jason. Kandi na kaya't ngagap-apa kami. Kasta ka di. Ay sapay la kumanga rod ta saan ngagbalbaliw ti kasta nga ugali na. Kan sapay la kuma. Taison ti lalaki aparaken ka. Among friend, makunak anagasat ka iti boyfriend mo. Taapay anak ko nam dayta. Wana, gapot adda amin kan kuan na ti kinasingpat ti may sa alalaki. Abirbiru kan ti may sa babae. Wan nga rod. Nagasatak. Gaputa iti kinaado ti babalasang amabalin na nga arman. Katsyak pa'y lang a single mom tinagustuhan na. Amom, awan pilpilyan ni Ayat. Uray man no ado dita ti babalasang. No si kamot ti kayat na. Di si kalat ta. Sa bagay matkit di ah.
Iso ama kunak anagasat ka. Sapay la ko man, ta isunto ti kagasat mo, friend. Mariel, anda ko makayat ko nga ibagakin ka. Anya dayta, ibagamon. Panagkunak, umdas matan ti urnong ko. Kayat ko mga kalaysatan. Dayta, ket no manugot ka. Ha? Ngam, saan ka nga apuraen? No ko na mga aguray pa'y, maawatan ka. Jason, awan ti makagapo. Tapno saan na ka umanugot iti ibagbagam. Kinapudno na. Dayta ti ururayag nga ibagam kanya. Ha? Kayat mo asawen, mayat kan apa ikalay sa kanyak? Uwan, kat masigurado nga iti kaanuman. Sa anak nga agbabawi iti daytoy a desisyon ko. Kaya't mo asawan, saan ako niyang trabaho? Wen, dito'y kalata ko man balay. Awiram ni baby. Umdasan asyak ti agtrabaho para kada tayo. Kastamat tan kininanang. Ha? No maipasimbak na ito'y sango ti balay, mangrugi kalangan iti basit a pagtagilakwan. Tapno mabantayan mo't lang ni baby. Ken tapno saan ta na mangala iti para awawir. Agyaman ako na, Jason. Agyaman na ka talaga. Awanan yaman na, si kakit dimet. Agasawatan. Iso nga rod apagsaritaan ta ti amin abanag apagsayaatan ti pamilyata. Ket dito'y kalatan balay. Tapno saan ka unay a mabannog. Hello, Manang Divine? Hello, Mariel ading ko. Kumusta kayo matan? Okay laang, Manang. Da kayo? Kumusta? Ha? Kwa? Nasayat matlata. Aywan gayam. Amangan no saan ka busy alawas. Kwa. Saan matkit di, Manang? Apay ka di? Birthday nga minti inauna nga anak ko inton Merkules. Umay kayo kuma. Itugot mo ni baby. Kailiw mo tan ang makita. Oh, sige, Manang. Umay kami, iti anak ko. Anya, mapan kayo ijay ayan ti kabsat ni Larry ko naman ako. Wan ko ma, Nanang. Imawag namin iti kalma ni Manang Divine. Kasangay ka no ti inauna nga anak na. Kat inimbitaran na. Anya, Kan maysa, kailiw da ka nung matan ni baby. ay kat impakadam ka din iti asawam. Kasarita ko mapailaang. Masiguradok apat ganak. Nanang, no anyaman tinagkurangan ni Larry. Kan no anyaman dagiti parikot iti nagbaetan mi. Saan akaraman ti kabsat na. Nasingpat ni Manang Divine kanyak. Iso nga uray awan kamin ka ni Larry. Ibilang kulat ta apagayam ni Manang Divine. Mangan kalat ta, Mariel. Kabayatan ang nakaturog ti anak mo, Jessilend. Wan Manang, kat mangan tayo Ala, mangan kalat ta. Nasuya ak iti angot ti makan, tada kami ngamin tinagluto itay parbangon. Mangantan, Mariel. Agsangutan amangan. Larry? Nasdaaw ka, nakakita kanyak. Ada kagayam. O ala, agsarsarita kayo pa. Taas si kaswag dagiti daddo maabisita. Apay asaan mo nga impakaam mo? Nga ada kagayam mo diti balay ti kabsat mo. Diya ko nimpakaamukan ka. Gaputa ang mga no saan kayo nga umay. Numaamuam nga daak ditoy. Anya? Mariel, damag ko ang nakiasawa kagaya man. Wan? Iso ni Jason? Kasta ka di. Ala, mangantapay nga muna. Agsarita ta inton madamdama. Saan nga ang angaw ti inaramid mo? At tinalikodan na kamilatan akaslaawan anyaman na, Larry. Aklunak ang nagpindutak. Amok da ita. Kinapudno na. Aging ga ita. Kat iso ti pagbababawyak. Nagbalinak atakrot. Sa ita, kayat mo ti makisinubyan kanyak. Anya
Anyat pa nagkitam kanyak. Ay ayam, apanawam laang no kayat mo? Subliam no kayat mo, kasta ka di? Ha? Iti ka anuman. Saan nga excuse ti rason? Asaan anak kasagana? Tapno talikudam ti anak mo? Tandaan am dayta. Awan ka kadagiti panawon ang masapul da ka. Sa ita, kayat mo ti agsubli. Agpanunot ka kumaan na imbag, Lari. Naladawon ti amin. Nagkita kayo kinilari ija ayan damanang na. Wen, jakmat kamin amo nga dagayam ijay. Naamukla ko mga ada ijay. Saan kami kumananapan ka ni baby? Amok noan niya ti kayat asawon ti panagsangit mo. Amok nga aging gaita. Kat adalat ta panagayat mo kenkwana. Saan ka mat ama babalaw no bilang laeng? Gaputa dalakit nga rod anak yo. Saan, Jason? Juan, ada anak mi. Iso ti ama ni baby. Ngam saan ang nagbalin a responsable nga ama ti anak ko? Imayat ta kayat ka akasarita, Lari. Ha? Kas itinakunam idi na minsan, nga awan ti closure ta. Daytoy nga rodan ti maudi. Mariel, apay akas tamot ang tibagbagam. Husto ka, itinakunam kanyag. Nga adalat ta panagayat ko kan ka. Ay ayatan ka. Tas ika nga rod ti ama ti anak ko. Nga madaan ako iti asawa ita. Mariel, ay ayatan ka unay-unay. Imadayo ka, tapno ang trabaho. Kat iti panagsubli ka, kat data kumapailaan. Ngam saan gaya mo na mabalin. Wan. Ni Jason, tinangpuno kadagiti amin anak kurangam. Iso asaan nak ang mapabasol no inayat ko ni Jason iti kastaonay. Asawa kon tanagkalay sa kamin. Iso alipatan na kon. Ay ayatak ni Larry, ngam ingkarigatak alinipat ti amin kada kami, gapo taaddan ni Jason iti biyag mi nga agina, asaan anang baybay akada kami, akas iti inaramid ti ama ti anak ko. Saan mo na nagpakpakita ni Larry kada kami? Manipod iti naudi a panagsarita mi. Tuy pagayam mo, Mariel. Agyaman nakpagayam Mariel iti daytoy apakasaritaam. Husto ti inaramid mo, asaan mon asinublian ni Larry. Gapu ta ididamo pailaeng ket impariknana, asaan anapudno kan ka. Ni Jason ti makuna anapudno, gapu ta inaklon na ti amin mo. Sapay la ko ma, tagtultuloy ti ragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mariel. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Marilyn. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napiliak iti lalaki idi kabambanwagak pailaeng. Jakmet ngamin namnaman a kastoy gayam ti pagbanagak. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Marilyn. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Mapan mo sang wan ni nataw, anak ko. Uray saan mo akurso na da jay tao. Kat kasaritam latam tayo tinasayaat. Ay natatang, imbagak lang arudan asaanan nga umay, ngam umay latamat.
Ay na, masurunak ka makakit-kita iti rupa na. Maday iti kasta. Agyaman ka pa ikit di taada agaram kan ka. Ure awan agar-aram kanyak no kasjay tumatlaang. Agbakbak taklat ta na balasang. Ay unay kan anak ko. Apay, ti kunam, nalaka ti agbakbakat na balasang. Apay, ti kunayo mat, nalaka ti makiasawa latan iti tao apulos ngawan sumgar adut-dut ko. Anya ayat isap sa pulom iti lalaki. Manon ti binasten mo nga agar-aram kan ka. Ay na, 27 ti tawan mo. Kat, anya ko mano ba 27 ti tawen ko? Ubingak pa'y man. Manang, adda ni maanong aga. Sikati kayat na makasarita. Tapay, amangan no agaram mananday ta. Apay, saan mo akayat ni manong aga? Nagwapon tupay. Anya? Anyat klase ti panagkita, Melinda? Kat no nakangisngisit, nagalas ti panagngir-ngir sina. Sobra kamit manang. Nangisip laang, ngam nataarmat. Anya nga tano si kalaangan ti sumango kan kwa na. Siyak nga rod ti si Mango, ngam si kamot ti sapulen na. Sangwamat amanang takaasimat. Nasingpatmat ni manong aga. Sige, sangwag. Ngam ibagak asaanan nga umay dito'y balay. Sobra kamit manang. Siyak lakuman ti arman na. No apay asikapay laang nga minti kursonada na. Sigurado ka, kayat mo ni Aga? Uray kayat ko nga rod, kasi kamot ti kayat na. Sige, siyak ti makam mo. Basta kurso na adam, Wan ko naklangarudan, manang. Nagyamanak ta sinangonak, Marilyn. Apay, anya kami ti ibagam aya. Dimpay la imbaga kini Melinda ti ibagam. Taktaken nakpaylaang. Sika nga minti kayat ko apang ibagani ti daytoy. Ala, ibagam nga rudan no anya ti ibagam. Tadi ka manaktak iti trabaho. Agayataken ka, Marilyn. Agbirok ka langan iti sabaling armam. Sanak nga interesado ang makiinaram kan ka. Uray pa'y kasta ti bagbagam. Sana ka maupay. Sapay ko ma, tadumteng to ti kanito ang maayat nakmet. Ay napangaasim Aga Jak kayat apabainan ka akas iti inaramid ko kadagit imuna nagaram kanyak. Dagulit da ngamen. No kayat mo, ni Melinda ti armam. Amang ano dapay namnamam no iso ti armam. Anya? Marilyn. Ay na, jak kayat ti dagulit kunak manan. Di mo ipilit tabagem no saan mo kayat ti mapabainan. Kunak man no si katiar arman ni Aga. Apay ngay at ikabsat mo matang timang sangsangaw. Saan ko akayat ni Aga, tatang? Kinuha ni Melinda akayat na ni Aga. Di imbaga ka ni Aga, ani Melinda ti arman na. Ay, talaga napili ka, balasang ka. Kaya't tupay ti kabsat mo. Saan mo kit din akayat? Nasingpat ni Aga. Awan amok abisyo na. Saan ko nga rod akursunada, tatang? Kagurak laeng no ipilit dati bagida kanyak. Ala anya ngay nga raw no saan mo akayat. Kayat ko ni Aga nga agbalin a manugang. Isu amayat mat, no ti kabsat mo ti arman na. Sapay ko na, ta saan ka maipada ka dagiti adun abinastan mo, Marilyn. Ang paingatang awan man lati matinumot nga garam kanyak. Ada ka di bagbagam? Awan. Apay nga rod asaan ka sumungbat. Agtantanan itim kalatan. Ti kunak, Steve. Awan plano kon ang makiasawa. Agbakbak taklatan abalasang. Anya, imposible mat nga awan plano mamakiasawa. Di saan ka na maadan ni anak? No, adan to agaram akursunadak. O di sige, makiasawa. Ngam awan pa'y ngamin nagaram akursunadak. Isu nga, nakunak nga agbakbak takabalasang. Kaya't nga rod asawon day ta. Adi na kursonada. Nalawag mat siguro an awatam dya imbagak. Saan ka kumamat unay ang napili, Marilyn? Ikan na kumamat iti gundaway. Amang ipanagnaganapod no ti panagayat ko kan ka.
Naibaga kon ti kayat ko nga ibagaken ka. Isu mabalin mon ti pumanaw. Agsubli akon iti istor ko, tamangan no addan gumatang. Binastad mo manan ni Steve? Ay na, anak ko. Apay ay akasta ka. Kita man di Adam. Natulagan ti kasarda ka ni Aga. Tatang, agduma kami ka ni Melinda. Kasanaw, no awan ton agaram kan ka. O di awan laang. Ay, apay, ti kunam, nalakat ti agbakbakat abalasang. Asinon to nga ti mangaywan kan ka, enton bumakat ka. Alangan mo't ang makiasawa aklatan iti jak kap na kan, tatang. Basta nasing patlakit di ti lalaki. Sung bata mo na. Ay, kaslasaan mo't ang nasayati kasta, tatang. Sung batak nga oray saan ko nga ayatan. Ay, jak amo kan ka. No kasano nga agayat day tapusom. Napili mat unay ti ayat mo. Ay, artistan samat nga men ti birbirukam. Tatang. Congratulations, Melinda, Aga. Agyaman na, Marilyn. Agyaman na, manang. Oy, sika, Aga ah. Saan mo to pagsangsangitan ti kabsat ko? Dahakas ka kanya kung napasakitan ti kabsat ko. Wen Marilyn, ikari. Jak to pasakitan ti kapsat mo. Ala, husto daytan manang. Mabutbutang kan ka ni Aga. Yamay lang, dan aramidan yun dito ay anak ko. Kumay kayo, tanay. Agur-uray yan dyan pagluganan yaw. Melinda, Aga. Wen tatang. Makantan, Melinda. Itatanalpas ti kasaryo. Anya nga iti plano yo kani Aga. Sa dino ti pagnaadan yo. Ijay kanumot balay da Aga, manang. Iso nga minti inaudi a lalaki. Kat kuna kano dagiti dadakkel na, nga uray saanin nga agpatakder iti balay. Ta ijay to nga agnaad. Ay, may kawa ak nga rod iti kaawan munton ah. Dudwa kaminton kani tatang. Agan-anad kayo akanayon kini tatang manang. Si kapay laang timakaamo kini tatang. Wen, awan pagdanagam iti dayta. Kan oray si ka ah. Agan-anad ka matijay. Kanayon kan tulat ta pumasyar ditoy. Nada problema, bagaan naklaang. Agyaman nak manang. Tatang, aldawan. Apay asan kayo pa'y lang nga bumangon? Ay, madingarod ti bagbagay kanak ka. Apay ngay, agurigor kayo? Wansa. Ala, napudot kayo mat ngagpaiso. Ay, ipan kayo iti ospital itamat laang. Ay, sana yun ikanaklangan iti tumarak. Sigurado kayo? Huwag na, anak ko. Ay na, nagdakkel mo't kan ti tiyan mo, Melinda. Dandanikan samat tan aganak. Wan manang, kabulanak ita. Iso nga rod nga imayak pimasyar. Taamangan no sa anak ton ang makapasyar no aganakak ton. Kat, kumusta kayo ngay mat ka ni Aga? Naanos ka di matlaang kan ka? Wan manang, sa anak nga agbabawi anak ki asawa kan ko na. Kat nasayat nga rod ano kasta. Oh, kumusta kayo mat kini tatang? Nasayat kami mat. Ni tatang, kalkalpas na lang ang nagsakit. Diyak pinalubusan na rimwar, agpilit mat. Bisitaan na kanulaang dagiti mula na. Maala, urayak nga rod asumangpat sa akto agawid. Ay na, babae iti umunang apo ko. Kat ay na, nagpudaw. Wen nga rod tatang, imbag lakit din ata imalak ni Melinda. Anya ti kayat maasawan iti dayta manang. Ay awan, ang mga numasaer ko pa'y tiriknam. Aminado akmat anang isit ti asawak. Ananok ngay tinapudaw. No bartek tumot laang kas kada babaero. Punaw, day tangay bagam anak ko. Maragsakan ak para kan kaading ko. Tanaadan ka iti nasingpat kan responsable nga asawa. Kinapudno na, umapapalakkan ka itantandan anak mo. Anak, mariknak, ti panagkapsot ko na. Kat idaw-dawat ko, ang makiasawa ka kumamatayin.
Tapno makitak pa'y mat ati apukok kan ka. Tatang, saan tayo kumapayla nga pagtungtungan day tabanag? Isardang yung aminan ti agtalon, tapno saan kayo nga agkapsot. Umanay matibirok ti istor ko apagbiag tayo. Sa pulan ti bagay ti trabaho. Ti bagbagakit di titong palam. Kasano na, numapo kawak to dito'y lubong. Asino nga ti kadwam? Ay, jak kaya't apanunutan ang mapukaw kayon, tatang. Iso asaan kumaday taman ti bagbagayo. Makiasawa ka nga roden na. Tapno agtal na ti panunot ko. Iso tikid daw ko kan ka, anak ko. Ala, uwi ng tatang. Makiasawa ako. No, dapay agaram kanya. Jak ba't la makaturugan? Gapo ka nagitim bagbaga ni tatang. Kasan nga agpaisungay no bumakitang to. Ang may sa aklakit no sa anak ang makiasawa. Ni Steve tinaudi ang nagaram kanya. Awan matan ti si Maruno. Kasano kay nga tanawanan nagaram kanya. Tabakita ko. Ay, inbagpay ka ni Melinda tandan anak na. Andan tumang taripato kan kwa na itong bumakad. Ang siyak ngay. Kasano ak tumatan? Pasensya kan Melinda, no nabaybayak ni tatang. Saanan nga imabot iti ospital. Tunggal nga mindamagag ti marikrik nana. Ibaga na matasan ko apakadanagan. Ilimlimad na mat kanyak ti marikrik nana. Saan ka mat apabasulan iti ipapatay ni tatang? Manang, nalabit, adit alaangan ti pagpatinggaan ti biyag na. Palubusan ka ni tatang. Tapno saan ta nakarkaro ang masaktan. Hawanan ti kankanwak, ading ko. Ang may sa akon ta pinanawan akon ni tatang. Ala, husto day ta na panagsangsangit mo, manang. Ang mga noan niya mo ti mapasamakan ka. Ang bababawi ak itan asan anak asawa. Awan mo't nagaram kanyak. Manipod nag-40 akon. Agmay-may sa akon nga agbibiyag. Gaputan nakapilpili ak idi. Ay, nagliday gayam ti agmay-may sa. Auntie, umayak man. Tika nakak. Camille, dumanon ka. Nakaumay ka, Mat. Ipapahayap na ka ni Mama. Birthday nga min ni Papa. Katadabasit sa Canada. Kasta ka di. O sige, iha. Urayan na ko na. Agsukatak laang. Agkuyog tan amapan. Uwan, Auntie. Happy birthday, bayaw. Agyamanak, Marilyn. Naimbag man ta na kaumay ka, manang. Wen, kaya't ko ti makaaliwak say ading ko. Ay, italaang amarik na tirigat ti agmay maysa. No apay nga min anak kapilpili ka idi. O, anya nga ita. Ay, wen nga rod. Kat ada pa'y may sa arason no apay anak ka umayak. Anya day tama nang. Talumat dagiti anak yo. Ang mga numabalin nga agnaed kanyak ni Camille. May mayat matlaang no ijaayan ko nga agnaed. Taas sidag ti pagadalan. Anya ti makunam lakay. Ni Camille ano kayat na? Ay, uray siyak ti makamo iti panagadal na. O sige manang, taka sa umi pa iti anak ko. Sige urayak no anya ti desisyon yo. Auntie, anda akon. Oh, Camille! No kasta, kayat mo ti makipagnaed kanyak? Uwan, Auntie. Takaasi kayo, Mat. Awan kad kadwayo. Ay na, agyaman na kaanakan, tanaasi ka kanyak.
Saan ka madanagan? Tasyak, di ba kaam mo iti panagadal mo? Agyaman nak, auntie. Ita, addan ni Camille iti maudi at tukad ti kolehyo, Mr. Lonely. Agyan kanyak manipod Lunes aginggat Biyernes, ket agawi di balayda kada Sabado ken Domingo. To'y pagayam mo, Marilyn. Agyaman pagayam Marilyn iti daytoy apakasaritaam, ket ti makonak, talaga nagrigat ti agbyag ngagmaymaysa. Ket imbag, tay manugot ti kabsat mo, amakipagnad ken ka ti anak na. Iso aswerte kapaylaeng. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Marilyn. Manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.